Otumfuo ose tutu asantemanwura utise bofre wo utise bofre otumfuo asantemanwura utise bofre uti se bofre wo gu asante akonwa anim ase wo na se court semra wo man mu constitutional ma court power ama na make judgment na se ohene tumi de nsa seni bo e ka se metuma se court decision dey na stop sa ohene no from talking on EC destabilizing our democracy dey na stop sa ohene no from telling Ghana for omo na sa so me galamsey nyina se obi anja galamsey ye unless say be ohene no interest or galamsey nim What ohene David Together squad on another continue power. I've seen yeah, no tono. I don't want to come and see ma. Every near Santa Fe really at them. Every man is share. Tell us on yes super man. Can you tell us to us that we can to I prefer you know. I prefer you in that. And then we are supposed to watch at them. That's am pass. When I was in resident also. Now we tell me say the record to there. And not be dry. Now we are which goes here. Which is and we are one of the Medafo enra me the story bi be so mo say asante mantemu mabunu bi no am wo honom eko asante wodom peace walk na ene ensem a wo mo editu dwade na esuche nkuri won na wo mo te Ghana for na enya asem keto na enra wo mo edome eye Kevin Taylor na afese so no Twini Jonas se ensem a wo mo kaaye wo mra wo mo edome eye Twini Jonas na afese so eye Kevin Taylor no enya asem keto amidi e de akosi aboacho adonko gibre na menfa ensomo enra wo mra eye emabunu eko asante wodom walk na ensem bebre na wo mo di tu dwa e wo ho no wo mo tirimpo a wo mo edeko walk yi nyina ene se eye nkofo binum edidi asante wura eye na osei tutu a wotoso mienu wo mo didi na temo pa ne titiriu ene Kevin Taylor na afese so no Twini Jonas ene ensem bia aya na mpempi no wo mo ka ede kire otumfo no aya na ni enyan pa na no ene ndi asantefo binum se wo mo ntena se kra ma sansem no enkokoso wa bra o mo betena se no o mo hwe ene na de o mo be ya ne se wo mo begu nsa na wo ma dome eye Kevin Taylor na afese so no Twini Jonas medofo na ye nyina ye ni twia se Kevin Taylor na Twini Jonas de e ba se wo mo so pa otumfo de a wo mo eya de pa medofo yenhwe wo mra na asantefo dome Kevin Taylor na afese Twini Jonas embra ye ba ye beto aso de ama Ojonya for come chance ma unsa. Asante abonya mo unsa yo. Mo de pressa. Ni ba no sa. About pressa. O seta no sa. Akote ma sa. O jeju sa. Aso dansa. Aso wa sa ko ya mo ni sa yo. Yo subiri sa. Tu be jeju na asante yo. O tu for sa tin ko fu o. Ba du kwa tin. Na sa tin ko fu. Atatu yifu ya kwato bo ko edi amayini ahima fo ya kwato na nanu eledia eberfasi edi tio ka kwa kwato elega mama yesi asante obusuo ubo asante di kwa kese kana ya de ebusuo abeda asante ba mu na so ko bibia ya bi ewura ho ena kwa kito kwa no fa fo si edi so di ewura asante wa be ndo se ko ko obusuo ho o kwa ji ni o ko ni ko fi di ewura ho and then not German for the Homochi, and the areas of Kelton. I saw Kutan of us at Tikatania, young Tomano, or your first and get so young talk, or your first and get so one talk, Kosias and Kosia, as at the Kuko, as at the was by let's say Yahuya, you were eating, you gave me a dinner, you almost had the jacket. And I read the book, I was you as well can tell her. What ohene David Together squad on another continue power. I've seen yeah, no tono. I don't want to come and see ma. Every near Santa Fe really at them. Every man is share. Tell us on yes super man. Can you tell us to us that we can I prefer you know. I prefer you in that. And then we are supposed to watch at them. That's am pass. When I was in resident also. Now we tell me say the record to there. And not be dry. Now we are
ni ko sia mo jinsa na nya mo ya muwa na titia o ti be kire mutu be kire sa amra tempo edi e no obi o kete tia sa semaya e de na mo se de so e ma ya bra be ye be gum se se mo ni fa so ya ku ya na edi bo be gum mo ni fa so ya se mo e de buru ni asem ye ye nwura ni asem ye de fati ni asem ye de ti me ni asem ye de ko bi ni asem amanyafo e na ke sa te bi raba e ko ko he tie o tie sika tie ni asem ye super ye nanum se do bi ti ni so no se bi so ye ni e ba nya nkwa so e bi ti ya chichi de tia ka do ba ye se bi so ya be sa ko e wi ni e ko fo bi e ko ba fu bi ni ye wo ni aduma ma ni aduma oba o nya ba ma nya ba wo ni ku ma nya ku wo ko tie de ma ni ko ye se e ku ye na ni e ja ye nya ni nya cha ye ko bi sa ko so ko ko fe ye na na be bi o ni ko ku ma so ni ya do no na me tu ko bia Pampo him for him to occupy so my cousin. I didn't young photo. I don't let you say the education. You want for this, you will come as it will be a person today. You have the break at Santana say, you have no grass here. And then what we use to come on. Medafona ya said ye course no na ye kwhwe no afei bia na Kevin Taylor didi atema aya mpempi no obedidi otumfo no wahwe bi ba woni apa ho ye hwe bi emra because near tikrom ha ena me ame nana otumfo se ditu na pia omedo obie na no ka se ono se court shembra kro obetumi asesa no obetumi adane no na se court shembra wo manmu constitutional ma court power ama na make judgment na se ohene tumi de nsase ni bo e ka se metumi asesa court decision dey na stop sa ohene no from talking on EC destabilizing our democracy dey na stop sa ohene no from telling Ghana for omo na sa so me galamse nyina se obi anja galamse ye unless say be ohene no interest or galamse nim. Because if a chief can say publicly, say, or bet me stop it, a constitutionally put together court decision, then Ohene should have that power to tell the EC to do the things right. Or Ohene should have that power to say no excavator should move in the Ashanti region. But Ohene is not doing it. Then it means Ohene will interest or the criminality. These are the things. And the Pablo was, as a politician, he was sending it to people nicely. But me, as an independent person, I am saying, I am disappointed in Ochehene. I am disappointed in Otumfo, especially Otumfo. Ochehene, they're okay. Especially Otumfo. Why are you quiet on these very important, sensitive issues? What is your interest in this whole thing? Because the stability of this nation depends on you people, your contribution to your advice and your stern advice to these people in power. Why is nobody speaking on what the EC is doing? Or you are not interested? Or today, NDC for the country should go down the drain. And the National Youth Organizer of the NDC was set his statement in straightforward. Why is Otumfo quiet? Why is Mr. Boache quiet? Why are all the big chiefs in Ghana quiet? Why is the National House of Chiefs, baby why are they quiet? Have you asked yourself why? Inti Pablo catch Otumfo respectfully or catch the or Chehine Mr. Boache Buakwahine any impenifo more Ghana say why is everybody quiet? At least yet to come and so Otumfo Hine Asante your mind, na Asante your mind. I don't think Asante to me because the air cost for Ghana is one sem, especially Galamsey is your say Ghana no. Asante pan ye Galamsey kesiye. I don't think or mind or hene kesiye to me kasa. These are the questions. I don't think or hene to me kasa. Is ya seme that way phobia home. I don't think everybody is quiet.
ahe yehye eye Chini Jonas wono so atamo a ntempi no no so timi edi otumfuo no yeti ondo so no nsem no bia ya woka emra otumfuo ose tutu asantemayura utise bofre wo utise bofre otumfuo asantemayura utise bofre uti se bofre wo gu asante akonwa ni ma se wo no na make a church so na make asantini pa oni bu fu emfa me wo jimi se de kra it's not my problem wona me fa yawo utumfuo omusuro a me mfa ho na nu ya wa betena wa sire sika ko 2 years nie wa besena ho sire sika na Ghana for si okay mi entwie sika ma konfa no chi dwirigu wa sire sika o mi wa kufu ado disika na bro ne hwa mo play mu 1 hour bia $5 million wa sisa de akagu sisi ya da pampa se wati ase o ti ye me cho ni ye ti analysis ni ye hospital no ye wo panie me bisa minister of health o sisi kan ye mfa nkoma asante hene ye de ma akufu ado ne bawomia ti ye me ka cho ni ye o asantini abua ti ye me ka cho ni ye a ukrom hene si onsu anyansa jimi kuno no ti ye me ka cho ni ye hospital ma bisa ministry of health se konfa no che hwan na je hu si kampanye na nrobuo denden ni sika no ko ho aho omse ekoba omia ne akofo ado oba omia na jisika no akoma akofo ado bi tirie me chiro ni yo na otumfuo na hospital ni kaprema ne ho ono no se hospital ni dwirigu eye ne ya se ni kromfuo yare a omunya hospital nkose omo yade nti ombewu asantefo bewu nti otumfuo ba tampa ono sire sikasi yenkoye hospital ayeje hu sika de maba omia ne akufu ado tire mecho ni yo na yagigi sika no de ama otumfuo kakra no akoto materials equipment ene enoma de be hospital na akufu ado ne ba omia eno kro mo se ba omia na de decision by ba omia say oma metua duty a oma munyi noma no tire mecho ni yo asantini abuatie step by step conversation ye tiemi yo tani abua no ono no omu naje hospital ni sika de Europieto na ne yiri Samira Mohammed di aka etwi na ni makeups tiria me choni ye na kufu ado nso di aka bro no hwa mo play mu tiria me kan ye otumfo nyaka Free Hospital no tiria me choni ye tiria me into otumfo na build hospital e de akofidi ba omiani akufu ado tiria me choni ye tie step by step na sankwasiafo we na omuna government sika ne ko mu ho no government hospital no nuro ne sika mo ji o hospital nyina ko mu ho o ma feli adwuma no na wo asante hene wo agigi sika ye na still o mo stop so o mo ma onye ama wo sa be sire sika foforo ekotua duty no e de ma ba omi akwasia no ti de me che no wan kotua mo ma onyi ti de me che ni yo na muwa we ena o mo pe vote enti muwa we aba na emwa no aba betena wo se ye nto aba mo but omo meye hospital no but omo be ye donation tie dia metro no ba omi akraman no ye donation ni bi se otumfo gisika na fa ko repair konfa no che no abra hospital no belong to Ghana government government na agi hu sika hospital aye ba omi ana na akofo ado apoa na se de se o mbe repair no omo afeli no na otumfo ne pese o ye na ye mane nye no na omo abetena wo se moto abamaya ye ba ye nsan ye hospital no na ye donation ye de ma onie na wuntumi kraman no galamse nsuo na wase no wode galamse sika ni bia ba me nso me donation ye na aboa ti sesere ni kraman de omni ntrum no de napo aboa no de nkwase akeka ekunu no de wagimi esa aboa no de ode the almighty hero Osaje for Dr. Kwame Nkrumah be compare the self-acclaimed hero Akufo-Addo aboa no achimini kraman no
Osajefo ankopo obi a cho so insist you anko rush boys say mo me odi stat you tentem na mo fam kwesi ba bi ma no happy the hero and the hard work of the Osajefo Dr. Kwame Nkrumah that enable and encourages Ghanaians to build ultra-modern and even the whole world build a statue for this man, this legend. But what Kufuado the economy na ukotua bribe say money taxpayers money na money build the statue fancy ateche mame. Baby a statue ni sino asie nyina ateche. I'm telling you the fact. Now the aboa say Kufuado we be compare Osajefo Dr. Kwame Nkrumah. Wonya aboa. Enti sa na ponso the donation aba. Na asante hene wantimi ampam kwasiafo we amfia na wudi jimi asuso omuso wo ho a nyansa ben ne da utrim otumfo tiria mechoni yo hospital ne nya wo otumfo wo dia no ma be donation ama hospital ne ye Akufo-Addo ne ba omia no omo dia omo na amasade omo na eruli nkwasiafo mienu omo na eruli omo na eje hu sika nope to anwumre omo na etutu nuro buom ye donation the amount which literally means say ye ba ye nye hospital no abra Akufo ba ye wa ma obi ansere sika ono akosi hospital no ultra-modern the same MPP no don't get me wrong ultra-modern technological as of 2006 emergency room odan the town enti ade enti na akonya baako no etimisi emergency na sa akonya na nipa bonefo bi aye de ama de entimi nya hwe to the sense say ade so tumfo mom na repair hospital no na muwa we no fa so ben na wo so a otumfo wo mo ba wo mpamo mo na wo di jimi so mo so wa jimi nyansa ni utrima na asantini bia obeto aba ma MPP ni twasere me say we are poor. We are poor. Hospital ni sika na ye jema ono fa bi be repair hospital simple was wait me. Na untime repair hospital a ade na chese ye to abama wa obetimi abesi bi untime repair hospital a aniti na omode omano agenda 111 hospital munkotwa mra na ehu ba bi esie muntwa mra keke aye problem because apatakura mu obi cathedral moje hu sika $58 million the whole Africa dan bia ni wiase a ne bo duru sa $58 million akom fish pond dawo $300 million akom fish pond dawo sorry for collection sika omjiji ye ni nyina Akufo-Addo ene ba omi a chadi ansana cement ni iron rods omde begu ho omaton ni nyina di medafo na esese na asantefo omubu afu yi akasankasan krofo mienu die wo montena honom emma eye omuntimi ni otumfo atemsa ene womo egunsa no no mo chera na mo se so mantima nya bibi pa de a na je se omumbu na mo ebiem uzi hu ne se best meja comment section one like na share ma foforo enya bi share tap send the bomb freedom na me de news e besomo bidi yakosi aboajewa donko makramo Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane e de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka a kire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so ye customer wo UK cc a
ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now de sika kogu wallet no ana se mpo ubetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana ana se uba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni ese say yusu momo Ghana hayiro sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands ana Austria tap send na papa no